itu department ngat rai nomor mangam tapi ini kita keteng dengan yo kan khamha bin kali na po SCD ini mo ye yo kini ki badam yo kini ki high risk contact trong itu first case na po ha kini high risk contact ni yo first case ha mo kini ki high risk pada jong ini positive case keleng ki syong ni itu bagi yo positive kita still lanjut mengiyo syari kau jadi high risk contact ini kita lanjut dulu ia kentuk lang ni dulu sanggut mengilates kenai mo hilang ndremo hilang positif lain lah dan lupa ndremo pusang tu tes ndremo long positif lain lah dan lupa sure ni kita bateri po isolation ward dari kebuan kau kebaan pada long dah kila ada training tu kila mi sabar ya intip kan hang no kiyo tingin hapan follow up kita berkat kemuka civil hospital room yang hapan ward hakanur kam kiyo ya meu virus kila long ni ngila community spread ka bae ba no ingin dai pio ini keno kiyo setang lada kitu gibreu hi gibayo ki kendo panno ki belong positif begitu tang ki hi giben penyetu ini ngim dang ki mas ngim ya dai tadi kemut ngilong vulnerable at any point of time kemut kala ban kata ini tamakawi kalau no feeding ki mas we follow it ki protocol tang kata hi baru koi ke prathai hi ke tang kita hi lai tali